Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadits au kama qala. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, seteja para asatid, seteja para guru ngaji, setejana abdina amul jaki alladzina sami'na wa ata'na wa nahussu bi dzikri Ki Haji As'ad Abdullah se abdina amul jaki, aparatur pemerintah, kepala Tisa Ampet, seteja perangkat-perangkat epon, sesetejana abdina amul jaki tarimul jaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Talanaken, Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, si abdina amul jaki jukenan sahibud da'wah, sahibul walimah, Bapak Abdul Mukti sekeluarga, Syabtina amul jaki alladzina sami'na wa ata'na wa akramna. Syabtina cukan amul jaki ketua rombongan sekaligus rombongan dari pisan mempelai putra sederi Dusun Lauk Sabe Tisa Ampet Talanaken, sesetejana abdina amul jaki tarimul jaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Terjukenan seteja para hadirin, para undangan, sesetejana abdina amul jaki alladzina sami'na wa ata'na wa akramna. Mengawali pagi menjelang siang are mangken kadintoh patot kerana beten kaula seteja amuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaban talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Beten kaula seteja ikarsani sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringi sempat bersilaturahmi dan memenuhi undangan dalam rangka kikadinto tasyakuran sekaligus prosesi akdun nikah antara pasangan berdua Muhammad Holis sareng Siti Aisyah. Muhammad Holis sareng Siti Aisyah, semoga mempelai berdua tetiakina katur iti tetiakina
kemantan se judu beris tor prosesi akdun nikah kadin toh malar manter etetia kia akdan mubarakan maksuman ilal yaumil qiyamah. Tor semoga manabi ngakungi keturunan, semoga paring dzurriatan thayyibatan solihin awi solihat, siabek teh dek orang sepo, siabek teh dek keluargana, siabek teh dek negara, tor malar manter tetia generasi se ibadah dek Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga di dalam prosesi akdun nikah kadin toh nantinya paring lancar, sukses, sobung aral yang melintang. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seteja para hadirin, para undangan kong langkong sederi kantor urusan agama terjuganan pisan lake seabtina amul jaki minangka dalam pesta perkawinan kadin toh sepertama kadin toh iawali kalaban fatihah sedalam hal kadin toh abtina ngatore deka selain semulja Kiai Haji As'ad Abdullah tore lanjut aki kalaban acara sekapeng 2 iki kadin toh pemesrahan sedalam hal kadin toh abtina ngatore deka ketua rombongan sederi mempelai putra dusun Lau Sabe Tisa Ampet. Tor lanjut aki kalaban penerimaan sedalam hal kadin to beti abdi ngatore deka sederi mempelai putri iki kadin to tempat tor se nomor 4 acara kadin to prosesi akdun nikah. Tor lanjut aki kalaban salawat mahallul qiyam tor saking bingkeng ing kadin to ikhtitam bidoa sedalam hal kadin to bedi sepoe sareng Kiai Hasan Busri minangka rentetan acara sebedi berlangsung dalam makin kadin to bedi awali kalaban iftitah bi suratil Fatihah abdi ngatore deka seren semulja Ki Haji As'ad Abdullah waktu kaator ya wal ulama wa sunni Abdul Qadir Jilani Usman al-Saki amri tamisun al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarakat al-ardh maghribiha wali Abdul Qadir Jilani al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waliddin walidikum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acara sekapeng 2 iki kadin to pemasrahan abdina ngatore deka ketua rombongan dalam hal kadinto Kiai Nahrawi waktu kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
sateja para alim, para kiai, para asatid sebutan kaula amul jiaki tak lepah de sateja para undangan baik sesemak atau sejauh family atau sesemak dan family sejauh sebutan kaula amul jiaki se ampun anyak si aki walimatul ors se epabede sareng Bapak Abdul Muki sekeluarga. Semoga beten kaula saja ngilang akibat tu kadinto keikhlasan epon semoga ikan jirasan Allah Subhanahu wa taala minaka tambana ibadah da Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu ngiring aturaki da junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sahabat-sahabat kaula dari alam kapuduan daga alam pangawaningan agate saat-saat mangken sebutan kaula lihat bersama. Hadirin sebutan kaula amal jaki kaula abak keleh pisan laki saya dari kampung Laok Sabe pakon madepak pan seponapan amanah dekat orang sepoga dinto. Pertama beten kaula pakon madepak salam takdim epon bitalafut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 beten kaula pakon abektah otabeh ngater anak kholis da orang sepo gak dinto nomor situng eki gak dinto nyona panika aki ben pakabinaki sareng bekal epon saya anyama Siti Aisyah salastane gak dinto manabi ampon akad nikah beten kaula pakon masra aki penuh dekat orang sepo kak dinto terutama eki kantono ka inki kidanto no onah bina aki tor bimbing aki terutama masalah ibadah da Allah Subhanahu wa taala karena anak holis kak dinto ki kana otabe ki ngode mi ami enteng otabe ngak pun apa lecek seibadah ada Allah Subhanahu wa taala kak dintonyo na bimbingan pendidikan. Selanjut epon anak holis pasra akida Bapak Abdul Muti kak dinto tore ke angkepaki mantona beli angkepaki potra natibi keluarga besar kak dinto manabi yang ke potra natibi insyaallah tak bekal kakoh kaangkui kon makon pun apa boleh pakon ibadah da Allah insyaallah tak bekal kakoh manabi ki ngako mantoh insyaallah mantoh jadi ki beda le tahu lena tapi manabi yang ke potra natibi insyaallah tak bekal kakoh rasana sakak dinto saya beten kau lebih bisa menyampaikan da orang sepo kak dinto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pun bagi kak dinto penerimaan sedalam hal kak dinto abdi ngatori deka Kiai Sayuti Hashi ngiring ke ator. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qala fi kitabihil azizil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala man qala an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du.
Seperti kaula amal jaki, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para undangan, kau langkong rombongan dari Lauk Sabe, juga petan kaula amal jaki, petugas KUA Kecamatan Talanakan, semakin garinto hadir sarang kepada KUA Kecamatan Talanakan, petan kaula amal jaki, para hadirin, para undangan rahimakumullah. Pertama, ngiring para putra mustajab, sami menjadikan puji serta syukur kepada Allah Rabbil Izzati Jalla Jalaluh. Sekadima pada pagi hari makin para putra mustajab bisa aki pangki aku longku nang ketu tempat dalam rangka ikut serta menyaksikan akdun nikah ada antara Nanda Muhammad Kholis sareng Siti Aisyah, dengan harapan moga-moga akdun nikah seperti dilaksanakan karinto tekti akdun nikah mubarakah, akdun nikah ikari isar Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan perkawinan kita tercapai sakinah mawaddah warahmah. Para Rabu kangkui singkat bisaos Beten kaula mewakili Bapak Abdul Mukti sekeluarga ingki kadinto pertama ajawab salam takzim dari pisan dake kalaban ucapan waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nomor 2 ingki kadinto masyarakat lankeng seanya Muhammad Kholis dek kain tempat kangkui pakabin siap Beten kaula Abdul Mukti nikah makabin Muhammad Kholis dan anak beten kaula seanya Siti Aisyah. Selanjutnya pun beten kaula manabi berdebu-debu panapa pembinaan. Mungkin pembinaan kalian itu penting juga, cuma kalian itu panapah karena oleh yang kedua pisan laki ben pisan bini nikah panapah sami-sami merembuk kangkui kebaikan keluarga Muhammad Kholis ben Siti Aisyah kanto. Kau langkau manabi bermasalah, manabi bermasalah ngiring duduk satu meja kangkui menyelesaikan masalah, kangkui fokus dekah anak si kedua kadinto dari Beten kaula manabi berde hal-hal sekorang parcuke saya sambutan tempat ben lain ipon karena kadinto kemampuan dari Beten kaula nyoana maaf saya sobung batas ipon kalaban ya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur kesoon sadayana, semoga mempelai berdua kadinto bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasul manabi asmanah para pada sareng Kanjeng Nabi ben Siti Aisyah nyaman Muhammad Kholis sareng Siti Aisyah. Semoga bisa atau roa dek dalam pana Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pun eki kadinto acara Tauqilul Wali sareng pembacaan khutbatun nikah tor seteja prosesi akdun nikah abdina ngatore sepenuhnya deka kepala kantor urusan agama Kecamatan Talanaken sedalam hal kadinto abdina ngatore deka Bapak Mulyono abdina ngatore sekelangkong. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
anyak seeh ate kaula jasa ukuna tante pangeran saya sebuah angin Allah gon anyak seeh ate kaula jasa ukuna Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati, al-ma'budu bi qudrati, al-muta'u bi sultani, al-marhubu min adhabi wa satwati, an-nafidi amrihi fi samaihi wa ardihi, alladhi khalaqal halqa bi qudrati wa mayyazahum bi ahkami wa azahum bi dini wa akramahum bi nabihi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka ismuhu wa ta'ala adamatuhu sababan lahiqa wa amran muftarada aw saja bihil arham wa alzamal anam. وقال عز وجل من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyaikh, para oncangan sabdina mulyakin, ngereng saat mangken batang ustazah menjadi saksi dan menyaksikan akdun nikah antara Muhammad Kholis sareng Siti Aisyah. Malamokenan mantan sekadua kadinto dadi mantan secudu baris dan cudu baris fid dini wad dunya wal akhirah. Ba malamokenan mantan sekadua kadinto tetia mantan sengole kehidupan saya sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Sebelumnya tanggula ngakat petanggula sakater singkat bisaos aparenga bekal dek mantan sekedua terutama dek nanda Muhammad Kholis dek sumendap mele cubata mele nangkah banyak ketanah dek nanda Muhammad Kholis kota banyak ibadah mele berkat rasekena cocok. Saya nomor 2 mon ngangkang kedang cak kombi mon kombi kolena bekaran dek nanda Muhammad Kholis cak ngalak karo tibi mau ngalak karo tibi bakal atau karan. Saya terakhir dek nanda Muhammad Kholis tak perlu andi kulkas raja sepenting andi kompor, tak perlu andi penghasilan raja sepenting pada kor akor. Cocok.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya Muhammad Holis, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin biihsan. Ya Muhammad Holis, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubatakal masuna Siti Aisyah binta Abdul Mukti mewakili abuha ilayya bimahrim minka khamsina wa sab'ata mi'ata alafin rubiati halan Qabiltu nikaha wa tasbija bil mahril madhkur halan. Jaki barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah. Qal badru alaina fatafat minul buduru mitra usnik maraina ya Rasulullah qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika. Allahumma ja'alna wa iyyahum wa yastujib syafa'atah ya tayyib rahmatah wa rahmah alamin. Allahumma ja'alna hadan abdan wa rukan wa suman. Allahumma asyina atbadana fil umur kulliha wa adijna min dunya wa al akhirah. Rabbana ahtim lana fi khatimah wa rabbana rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alamin. Al-Fatihah. Sedaya nang ireng ya tore. Pasti lagi kan tuh.
Hadi